Habar ben usaipan, jad ben riuru kasan. Layasang pun ya kini ki nong tray sorkar. Nong tray sorkar tray Monday to Friday. Nong malah kasih jengim dal ale Tuesday to Saturday. Wat kini company ru akapor yu anyalam iki. Ilaw anyalam tangma kimdan bekejikit kli. Ya keba ye kini kibriyo. Makin betha iki at bikin te iki kita ki kendoan kiba ka company juki kadan. Komiti hijau kerbasnong kesimkia atai num dan boiru barzela ban yo su akunu gosnong. Rapi ong hapo ki urban ne ki semi urban ki rural area su guju. Hakajing keranjongi berkinong alam jong All Meghalaya Contractors and Suppliers Association. Kiru kinapan pau ya kajing sukya namar ba kimla alaj ban khot nong tre de ki barzela namar ba duna nong tre palat nakajela lajong. Balada khot ru kakam kan sakun. Nilayo banyakran yakini ki laingut kinong alam jong kanik association. Kata u President uba Precious Sumer, u General Secretary uba Gerald Shulai, baru advisor uba Gilbert Lalu. Kini kila ajing mun ba kabor ka ba klantam ban perking ya ka jingyo rung laitlan jong ki bajala. Kadai satang ka borshnong. Kila ong balada ka borshnong ka shim ya ka jingkit kli. Kiseng bhalang ru kimdan kam ban kinrashu. Shosho kila ong ru ba ka Labor Department ru ka haban shimkhia. Balada ki Labor Inspector ki trei hok ya la ka jong ka kam. Kumba ki de menteri. La bante la kam ya ka jingwan rung ki bajala ki bawanda ka lenti ka bambeng. Kawai ka work culture kini ki labor jengi ni asorem ka kham tamda bahate namar ba bun sa kapep. Nabangi ora ke nong tray na sabar na local bro ki kasiru ngapan sa aside ngilaan sa aside de don ka site de kadap kulay kam leban shu khat local nong bala like ora na like kor na penthor na lumparing ne ngum tu na mulai ni unwan tray te long bun ba pep te bawan namar khamtam gumong no mentale layasang pun buat ya kini ki nong tray sorkar. Nong tray sorkar tray Monday to Friday. Nong malah kasih jengim dal ale Tuesday to Saturday. Tedai dan don ki urgent work project sumdo ki bahapi pendep kapor ba labu sorkaran kejenjar ba. Kini ki project ki bahaya. Kiba ke Government of Meghalaya. Kayo lang ba ke Central Scheme cu. Kin dalawan bansina kita. Te kita ki kam ngigum ki lokal ngim jula ara ban yo ba ban kata ki ba mintre. Te ke baji hata kapor kalong ba kini ki ra ki bulu jong. Te nadu basang bat aduk menta kata ya. Te dai ngingim tip bate long kai kalenti bare ka ba sarkar kale gini kibrio kirung da kajing tip kita ai detail ya kibrio jong ki kanun kirung sak sarkar chwa on tra ini ki kama ya kata ngingim don kata authority begini check mengi ngim don authority ya kanun begini le namar ka sarkar kon bade project jong kata ka central government tikini kibrio ki ju on de la sa ne kita try project ka ba an pendap sansnan hapdang jong sansnan na pedang hi jong ki ilet kiwan sesnong kinang wan kreatif lenti kinuan unlai arngot unwan chipo ti kita ki bukan sia kilong ba amdan ba pet bahai ki galit kawan ka jongki ti wat kini company ru akapor yu anyalam iki ilaw anyalam tangma kimdan bekejikit kli ya keba ye kini kibriyo makin betha iki at bikin te iki kita ki kendoan kiba ka company juki kadan omba kinjuan kin tray another tray kin beteng sekali pada kajing tray ada wajing tray kin beteng mas kajing tray kumna tambang kan Kini habide begini ka MRSS ini. Ngiso tu bana kala government hat ki snam ki belaya so hak wi government lalu putri lalu lungba ki tu district task force wi labu. Tila ajing mud hiru ba kinwan lungba jo ki achno. Te jing sha wat mangir ngi soi ha ba tu. Pi ban perkingi kata kajing wan thap jong ki wi jat ri. Kadai hi lungba ki achno hi ba kong san ningkong do. Kata ka komiti hijau kerbasnong kesimkia atai num dan boiru barzela ban yo su akunu gosnong. Rapi ong hapo ki urban ne ki semi urban ki rural area su guju. Tinrai tada kani ka an kan trika mo pi kan jendel bah. Ban ngathai da ka anslong hi da ka sarkar ka alat hi ki anslong.
Buat ki anjong kumno kinle itu ki yeng ki menteri ni kinu strok menteri apa snong. Ada dia di beliau ki panabar ke jela kini ki immigrants. Ta gamut ba ka borsong ikan terekam kan strik iki kan pet nong snong ba kini ki beliau ki di benbiang. Ta ba ki biang kin register ba ki buat ka kumalo ongmo buat police department. Kan simpian borsong. Begitu ki beliau ki dapat ki hapani pai. Jika ta ngaso kalau biang pelat ni tendai slong mentah nama rada le mentah kamut pi ka kamut kum bijing kerana yang seng balang ru kala jabe mak la sim ke bor anjnong ring bakhri ru bai tu resi council lembaga sik schedule apa constitution ko India ka don ke bor be kamlong illegal ju jadi nomor ba desi ke jing insting jong kita ki bor be pet kata pada mersi berhami kijat penyepet mentah ka bit ke biang jong ke jala la jong be Akhirnya kisnam ke beladap tadan kumba sausnam sansnam kumba yuiba nagalang labor department ru kira thungi kini ki labor inspector ki bobon haman ki block ki ledan jadi kira kamram jeng labor department bat ki inspector ram kin le chafir ya ka kin le manwat baban tipin utau bre uan usna mayu jadi uan brayu jadi kini ki song office dekat ketaka kerdan ki yo ting ong kan posisi mo tinga khilti long ni kum kontraktor ma ngilingin ong ayu to ong pe ngin be iki bre ngim dan kata authority ni ya dak jong kakam ngaran ka mistri ngaduna ngapani ni oh ai bila lai asia ti ngi kaliang ibe ngi kaliang mistri mo habuduna kam shani labun dan kam shani lai ai kunto ti ke bong ba la ke labor inspector ling ba ki labor inspector lembaga labor department kikit kya dengan serai ganum don jik kan pe timanda aku mau ngin le mangingim la ti la le di ki weru sarkar ko sya jadi jong la jong kita benle ru kim phale ti khari kami ke rumah ringi kontraktor benta ngingi sem jike itu ibi kali bor ke kali bor hastit ngi rumah kanjat mo baik itu ibi kata long nomor 1 kata ngi kum ki contractors ngi register ya kali bor license kata ngi register baik manusia ngi renew oke halo jong kata dari ngi dan labor uli u khar subu utau labor udah unang shalom makan rumah, utau dan kau libur lesen, kabukum bagi kata kau libur lesen, kabak sorkar yang suatu su, mensuang yo libur lesen nak disponsor, kabat ho libur lesen, hari minta ke sorkar kau libur lesen ingin apply, kadang do online mah, hanya disponsor lu kadang ikut mereka ke clearance, jadi suatu kata clearance, bat kata kau libur, hiji deh. Ma, ti ikwa ban syai mangiru mar mangiru kin syukat kepadan kaan kabak sorkar ko ingi habis register kata ingi register be kumbo no bandangi iradon kita kikot menda ke EPF ngable be ESI ngable be yes I see kini ki ba wan na sabar mo ki ba government jungi implement be ngi contractors ki bilang dai tangki individuals ki ba ono berit ngimpat dai ke company jungi dan company yang ilang datang kelas pun kontraktor ya kamu ingin patrai ke bahaya anda yang ini lahap syat pada lahap lelang kita cikum kita ro ni dan haji anda ingin bersih ba mah ngile namar ba ladang ngim nya kat pun kata kejiku ajumki ngila monong bane thap kam thap jam ngim yo sukan ngim dan kodor salah jadi kita gilong ba lada long kum tamai lada biangi ong le kata kemut la abalong beria. Jadi kebaya berapa kalau ya kita kinong mana sabar pada, kemudian kata kinong beria, pamahap le, syaki gini ini sebenarnya. Ci umi mistri na sabar jalan itu ipi bubun sin kinong umi. Kita lawan treasure ni, through juga company. Kita lah yo ilat nanti kira yo ilayat. Mistri unkala kontraktor hawi kasi. oh pula Utau mistri kala kontraktor private berkan. Kini mereka kira aku no kala long kontraktor kau jangan beria. Kisdang menteri dai gini jing trai ki balong private building. Jong gini ki beriu ki badan hani ha sor. Tingi kum ki kontraktor lokal pada tentang marjan yang ru lani tang mar si jengai mong no. Nakawai kasno. Tingi supet kai ba kata kakam la trai to bana biari bana biar bana ini. Ti kum gitu ru long kumbaya kran ngan ban kai bawa ni ba gilmo kum coba besar lagi. Nong suwi haba kador pas nong kaan nong himo kubita kita long kilpet ba
ni kat piong man sinayeng shobi sinayeng piapan tip sa kasino kan ai ye ke jing tho jing tar Anu sih. pi pinyo yang taka building permission jing ba ka jing sign na ka do ba sinong dai tare ka do ba sinong andar dai bi kata te don kam gen bakat pisisa ba pisidang ini kay mono kontraktor jing pi hap long kumta Tadong dia kasih okey. Curang dia banang ai hap keli bedai. Bukum no. Ti kum kita ngim julek ngim jukeli mah. Dada kalau bala kembung bagil dong kasdong hida kede ka kharat bor. Ka tip lut kisno. Da benda ka welfare jong ki labor mo local labor. Kasi jongi. Ki de register mo la register teng layo jing toy. Kabun kata ka pisam kede ka bakhati nangi ka labor sas. Ka labor sas. Da benda ka welfare jong ki labor ka bon ma ka pisam la khati nangi ki kontraktor. Te ki kasi jongi bet ki labor jong ka karpat ki labor kasi jongi bagi de register. Banyo jing toy. Yo te ki tools jong ki ham ki tiar tray kam jong ki misteri tray kam ki bon ki tiar kam moi ba ban por ban long ba persen ba ban bial long beri layo ki nong bela udan bayap ru layo je mentoy naba ki le register kata MBOC leblu hab register kata ki lebor kasi jongi tang melek kata kentre ki ut baik bamyo je mentoy bamyo ni tai je mentoy ka bon na ki don kam tang ka ipik ka bank passbook front page bat la da donu bela yo breu bela don lock unshin jing tho na ramba shnong na ka shnong namar ba unum ngim dan marriage certificate mo a jing tho ramba shnong begini gede silong kata la ban apply namar da jai yutu ulong kalau kan yo jing toy ti kita gi welfare jong gi labor nai welfare scheme ni labor kadon ka sarkar man ta to bisa subu kai ti gi labor nga karpat gi labor jongi bakin lej ban register la dia lengbang nuno kontraktor bagi tray ngir ngila register kumta kinong belang abang bon gi tambah khani yang register tangi local kontrak local laborers kimsa ki outsiders kai tiga jing mentoy ka bon ha ki labor Habar ben usai pan Jad ben riuru kasan